yesi mu nkotena fie adan na nipa kra mo aso odin sei JDM ni nkrofo so mu nyansem hu no mu di no. Welcome to the political rant with me, the voice, right here on Ghana Sem TV. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Now one banner so betena so e dey biem na so suspended for what? Nipa yanya ye o ma wie, wo mo nya o ma dwuma ka bia foforo bi na afa ni e ba be ye o mu die no na bia be ka say suspended wo mo. But nipa ne wa adwuma mu. Wo say ye suspended, wo suspended ya kwaje die. Ane na mo di bia mo ye ne politics ensem hu se na do na aye nti. Eh dey so mo fi any o mo start enyi wo mo a o mo start 2000 to 2016 and o mo ye wukoto. Also mo start free onya no mo nyina betena fi. Eh dey ensem hunu nie. Ye kana nipa nim say ye di ntro enye ntro bi na ne ye di nipa obetimi aboa ma wadwuma ekura wo no we continue aye no eni ba wo mia ye kan ya mo antie mo si no ye di 8 years ye diska omu diska dodo omu yese dodo sika be no omu die nipa wo ma try so say recruitment ikra say ko mu ye ne dadaada enye NDC parliament for yin na ye rubbish say ke yo mu dadaada because me say na do yes obe free nipa say obey say no mo agia go so ye mpre ye this enehwe so mo ani pay say gina wo ka say mo ye suspend mo ye mo say mo nyina mo nkofi say next time bi ade mo next time we ka ho twice ni next time baby yo muntu aso misra na ase be ka do hu The voice. I think say you guys are crying. And teacher training allowance. Any other sources on the motivated students on better mention there. Intinya na metro NDC for na metro so be provide nursing allowance. In addition to that, na mo can student loan asem. Mo buy nurses na mo di kan de money si o mo so. Mo twa allowance ni mo de be loan. Obi any money problem man na mo ka masem mo so be automatic posting. Nurses so omo principle ba kwa they believe in seniority. We school 2021, no we school 2022. No matter what government na ba ye ne ade, just ya for 2021 ne we and san ya for 2022 no. San etie. Nti omo mu gi seniority ni di. Enti se ebi mo be fia na se ya fa bi mu na edu 2020 a. Minim de enti a president e pamo sa 2024 we nyina kwatena fie 15,000. Because say last year almost 15,000 we call parliament and this forecast say I didn't na year for nurses 15,000 in just 1 year. That same way e buy e mama for kan and this for bebre e ka say nya no kre sa 15,000 year mu oppose wo parliament no and then sa 15,000 am say pam mo e kire nurse for no sa time na e buy na kire mu bibi say aban na e ba na nya o maban into mu say o mo to aban ama aban a afọ mo dwuma e be bo mo nuanom so mo wa akiri o man te kasa eno mkotuma JDM ono ba ya lawa no so betum na wetwam ono so mo post na post mu no ono nya me fa bi ono so mo ya post ya pamomo na ya ahomete sem se obi free nkran kwatena voter regin eno pakene ne ma be fi o obi free sehwi abedu voter eno pakene ene kora han dan ya yesai o han dan ya yesai ntimi de diaba no so my suspension say revoke appointment de wuzi ya twam gura. They are suspended the engagement course with mama president no adwina sesa nti yemo mpae se nyankopon beka na koma eno so wata ne utiri ye na so ka se metu afiri march kora ne afo adwuma se ne ofa hu dwane na se be ye beka se memfa okora de wasuma na sa adwuma so kwa ye fa wa aban adwuma no omo use be 3 months 4 months sa no ma mechanize we so omo something bi we an controller so ne ade nti enye simple method ya na utimi ko interview be September July e betima ba say December kwa sa na appointment letter ba no ko interview no dada eno na ma sa de na JDM ye fa bi ma November ya pamo mo bi September ya pamo mo enti no kire mo sa aban no baka so be 24-hour economy adwuma ba ko nipa miense ekore o nurses ratio na 1 nurse to 18 patients first a rise ya ko do 25 patients enti nurse ni ba ko bi a patient 25
na good enti mo president na kra ka so ka say recruitment we na no kra reduce that ratio no enti say when a situation say ukodu G we wu we yese nurse ba ko hwe nipa 18 wo G at the same time imagine at the same time enti si enya two nurses kwa na yecha 18 mo bi ahwe nan a enkontem nurses are area school JDM cracker say agenda 111 MPP aban no obo ba beto so de afa nurses na dwuma okay but nurse for no bibia alawo ezu ene no post no post no ezu tie na ye ntenam na me ya na de ye so koto say oyonko bodu say hye no asenso asudi am e bia me so be wie school na asem we betobe eno ntine de bia me kasati asa de ne say CBC 2012 CBC 2009 CBC 2016 2017 na eni kwase ye teno kasa bia si pen enti ye ntena o mabinsi sa time no na ye hwehwa na ye hu adwuma ye na ye hu say na social media kwa mbu say ene akwala a wona ene kora ko social media ko hu say uwie school so onya adwuma ye ti ni kwase ye tena ho me hu obi o ye graduate no say ma ban ya ban to defend we obi o nko school da no defend yes ye be 2017 how many years ni 8 years ntiansan ko live ye na ye tia say yes say constitution na ache 92 7 na won no mo de hwe so in 2025 yes say na emfa ye current happiness in social constitution ti e ba ne say na ne ma atwam 8 years 10 years 12 years yes ade baba ye adwuma o ye brem a kire o say Ghana ye boko ye reset no mo kan no eno no mo ye no me da was me nua